ba sa papagayam dahito lagi tinapalabas ni pagayam tayong Israel iti Ilocos Norte. Sa gudayan nga ti surat ni pagayam tayong Israel iti Ilocos Norte papagayam mi kunan ito'y Dear Manong Nemi. Adala ko mabileg ko nga mang pasubli kada kitiyan pasen nga naikupin nga darikmat. Mabaling ko kumamit nga balbaliwan ti klase. Di kalang tayek. Uno pagdalyasatik nga dana ti biyag Manong Nemi. Anya ko man nga nagsiyaat na mabalbaliwak ti amin. Dagitoy nga balikas Manong Nemi ti masansan nga itantanamitin ko. Ngamin Manong Nemi, kat nadaanak iti kuso-kuso, ken kilo-kilo, nagulo nga bihag Manong. Kaya kunakon, mabaling ko la balbaliwan ti bihag ko. Ay bagong oras tayo amin, kakabsat. Kat kastoy man nga rin ngayon nakrugyan nga warawaren, ti kuso-kuso, nga lagip tinapalabas ko. Siyak ni Israel Manong Nemi may nga bastardo. Saan lang nga basta bastardo tamanipod idi addan puot ko. Sapsapul ko no sa dinno ti ayan ti inak. Ladawan na laeng idi tagturpos iti kolehyo tadda kaniyak nga pakakit kita ken kuana. Ken tinagan na laeng Manong Nemi nga Mirna. Ken sa dinno itan iti ayan na. Ken sa sinumet ti amak. Da Lula Marla nga kabsat dedi Lolo Pedring nga ama ni nanang ko Manong Nemi. Kastamaten kini Lolo Timyong ti asawa ni Lula tinariingak nga nang padakkel ken nang taripato kaniyak. Isuda Manong Nemi tinang pabasa kaniyak da Lula Marla ken ni Lolo Timyong. Ni Lula Marla nga kabsat Manong Nemi dedi Lolo Pedring. Pinagbasadak manipod iti elementarya, sekundarya, aging gaidi. Tada ako niti maudi nga tawen iti kolehyo. Wen. Ket baro akon Manong Nemi. Uray no may sakon nga baro nga dandani akto nagturpus iti college. Jakla ta sumardeng nga mangdamdamag kada Lulo ken ni Lula. Langro na ken ni Lula. Ngay sungar ti kabsat di Lulo, wen, noon niya talaga tinapasamak. Apay nga manggulo ti biyag ko. Apay nga min Lula. Kaya't mo ka di manin nga mangeg, no kasano ka nga timao di tirabaho ni Apo Daga, ha, Israel. Dinamag ni Lula Marla kanyak, iti may nga sardam, iti tanadanon nak, iti hardin. Nga tangtangadak manen Manong Nemi dikiti narunuuyan nga bituwen iti tangatang. Liplepas may idi nga nangan. Kahit mo kadi manen nga mangeg ti storyam. Maring no ada nagbaliwan ti storya ti biag ko Lola. Ay yapok do nalpasen samon nga mabalbaliwan pay. Nalpas ka ro di mabalbaliwan kumapay. Nga madala ko mabilig ko amang pasubli tapno mabalbaliwan Lola. Ay apok Israel ay nila apo Diyos ti makarami dito dahi tapok. Mapay nga ulit-ulitak nga uray no ulit-ulitak nga istoryain keng kati amin. Iso lang nga iso. Awang pagbalbaliwan na. Lola, kahit mo manin nga mangeg, alakit istorya akman na. Long time ago. Ala, dungeg kang ron ta istorya akman kang kaha. Naglayas day dilulom nga Pedring. Kadimi amo tinapnapanan na. Nagpukaw iti unos ti 8 nga tawen. Idi ta agawid kadwa na idin ni
sino Lola? Ninanang mo. Nimiling. Kadwa na idin nimiling nga iso tinanang mo. Di namat ibaga no asin no ti ina nimiling. Ket imbati ni lulom kada kami ninanang mo. Ket da kami iti nang ituloy nga nang pabasa ken kuana manipod elementarya, sekundarya, aging nga nagturpos ti kolehiyo nimiling. Nakaimbag kayo unay Lola. Lo kasano idi pa nang ipatigmi kadag di talo nga bunga mi kinilulom nga timyong ket kastamot ti pa nang ipatigmi kininanang mo nga miling nga anak kay di lulom nga Pedring. Nagraduar dagiti talo nga anak mi nga nagsasarunoda nga nag-asawa kalpasan nga nakastrict da iti trabaho. Dakil una nga yaman mi kinilulom taanda ni miling nga nabati ka nga kadwa mi. Taorin no nag-aasawa dagiti anak mi. Ang damit ni miling nga nabati. Pinanawan na kayo lang ni nanang. Agkuri ka. Api nagluluwa kaya. Apo. Hanggang agluwa ka sta. Kas kala di lalaki. Iya po ay. Hanggang agluwa ka sta. Nga makaluwak Lola. Di ka agluluwa ka sta kulak. Nga makaluwak. Pinanawan na kamit lang ni nanang ko. Ngayon ba tinak ka na kayo. Awang pa idi tinakim ko. Dati tumesa na sakit nga pa sa tibiyag ko Lola. Idi sakbay nga nagturpos ni nanang mo. Hay na, nakiktot kami idi. Idi ta ipudno na nga masikaw. Kadawa mo ti abumi nga nubyo na ito dahita nga taday talauna ito inyo unay mi kengkuana. Nagturpos nga madlaw idin ti tiyan na. Ket namin ado ang dinamag mi kengkuana no asino tinakaalaan na iti sikog na. Ngayon pulos, di na pulos imbaga kada kami. Di naman la imbaga, uray nagan na laing kumalula. Kaday tapay tinasakit nga paset na. Uray kahit kung atuntunan no sano, no asino ti amak, ti akimputot kanyak. Awan ti pangrugyak ang sapo Lola. Gusto ka na sakit. Apay ka nasa, napasama kanyak ti kastoy. Apay Lola, ay susapo ya. Saan ka ngagsangit Saan ko nga ituloy pa ti istorya na nagsangit ka. So nga saan ka nagsangit ay tuloy ko ti istorya. Yung kanigatak nga road manong naming and sardeng di ba nagsangit ko. Tapno laeng manong naming. Ituloy ni Lola tiyag istorya numampay amukon no anyat sumarno nga ibagana. Ay na saan ka mapukawan iti namnama apaw. Tano na ikari nga agsabat to ti dalan nyo ti pudnong amam. Kat mapasamak tula mapasamak. Nga talula. Kita agkararag tayo akin ni Apo Diyos. Si bibiyag da pa'y nga ta, Lola. Hala. Si bibiyag da pa'y nga ta kunak. Sido, natatang mo kininanang mo. Sabi kami nga pinanawan ni nanang. Napan nagtrabaho di Manila. Isutin pakada na. Nga maping ang gana ita. Manon titawin ko. Ni aniniwan la kumakit awan na pulos ti makita kenkwana. Kitakim putot kanyak Lola. Ore kumamit no saan nang yung kasar. So nga talaga makasangit ak lahat talula. Uri at atipaan na ang sangit. Talagang sangit ak. Ngalaw. Kita kimputot kanyak. Apay nga din na inkasar ni nanang ko. Apay nga binaybayan na ni nanang. Nagpaskang nga balasang. Apay Lola. Dagita ti sami nga masungbatan. Kinilolom nga timyong. Apo. No. Hindi. Isuday dyan ni Lolom. Matektekan siguro ka mangurore ka na nga sumrek. Alaw, susa. Iso nga umay na tanayaban. Alala, sumrek tan dita unek ta. Ingkan iti selod mo apok ta. Maturog ta yan. Sige Lola. Alala, saan ka nga ro din ngagsangit Tamang nga nawagan nga ti apak.
No di mo pala isarding tagsangit. Basta tikang kanayon mo nga laglag pa na pa o. Luan niya tinaikari. Mapasamak lang mapasamak. Maam-amum tumitlaeng tipod nung amam. Kaya nagsublin tumitlaeng kada kayo. Wano kada tayo ni nanang mo. Sabay ko man lula. Sabay ko man. Edi anda ako ni tisiled ko manong nemi. Isumit ti panaguni ti sipik. Ti cellphone ko. Ada text ni Crescencia. Uno ising ti palayaw na manong. Ti classmate ko, ken subagmanuitan nga bulan nga nagkarelasyon kami. Nga gayanayat kami kiniising. Bada nga sampay nga mo dalulo kini lula, nga dan kayanayat ko manong binasak. Good night, sweetheart. Text back ko man iti, good night to, sweetheart. Nakapagplastara kon nga naturog. Nakapagplastara kon nga maturog manong nemi kat pampanunutek. Maulit-ulit ti istorya. History repeats itself. Idi kat imbati ni Lolo Pedring ni nanang ko ti sidong da Lolo Timyong kaniya Lola Marla. Nga isuda tinang paadal keng kuana. Nga hindi dadandani nagturpus, nagsikog kat idi ta may pasngaynak ni nanang ko. Imbati nak iti sidong da Lolo kini Lula. Sanak pinanawan. Itatadandaniak mo ta nagturpus at danubiak. Masiko kagtukatimit ni ising sakbay nagturpus kami. Kat ibatik tumet kada lulo kay ni Lula ti anak ko kay kuana sa kun tumet panawan sang kun tungaramiden data ikarik wen awan to ti mapasamak mi kini ising aging nga di kam makapagkasar. Ikarik. Ngayon saan ko nga natungpal timay sa karig iti karik manong name. Ing karik idi nga wantot mapasamak kada kami. Tayo di madanunan iti kasangay ko iti maudin nga tawen mi kini ising iti kolegyo. Naglunch kami kini ising iti may sa nga restaurant. Kalpasan ti klase mi kadidi ta Kennedy, tagapo kami nga asimuknal iti simbaan. Naragsak kami bayat iti panpanangan mi manong. Sweetheart, happy birthday once again. Kinuna na kaniya. Yeah, thank you. Anagamin ti wish mo, Israel? Wish ko? Ado. Umuna, sabi ko mata, mawatan nagto dalulo kini Lula into no mamwanda nga itilaksit nga jak pa nagturpos kat addan kaya nayat ko. Kabilin-bilin ng dakan niya kami nga deta tidida kayat nga maulit nga mapasamak nga maulit nga mapasamak iti napasamak kini nanang ko. Inanang mo nga naki-boyfriend ken nagsigog sakbay nga nagturpos impas ngay na ka iti kinabalasang na kita awampay na akin mo iti panahon na ka. Nga jak pa'y pulos nakit kita malaksid iti may sala nga ladawan nga nakawalit latakan niya. Adin na naibaga ken ka adin na naibaga kadalulo ken ni Lulam noan niya tinagan ti amam. When dagita una iti kang runan nga wish ko ising sweetheart. Nagsabat to kumati dalan mi nga gama ngagsublin to kumamit lahing nanang ko. Ori no santon nga mubukel ti pamilya mi. Tapat check. Ano si bibiyag da pay laeng. Adalaki din gamukbukudan da nga pamilya. Sweetheart, tulungan ka. Tatno, mapatgan na tagawis mo. Tulungan ka nga kararag, sweetheart. Nagsarita kami kini Lula Marla pagsaritaan mi ti may panggap ti istorya. Kastamat nagsarita kami kini ising nga kainayat ko nga sampay nga amo dalulo kini Lula manong. Kat kasladyak kayat nga maulit tinapasama. Idi ninanang ko sakbay nga nagturpos nagsikog nga sakdeta nga sikog na.
Impas ngay nak, may sambalas ng isuna, impas ngay nak abastarda, kadimbati na kadalulo kanilula. Ita, adamatin kaya nayat ko. Kat damdamagan ni ising manunay minuan niya tiwis ko. Kat kunana, tulungan ka sweetheart ng mga karkararag nga mapasamak tuloy kita nga wis mo. Anya gayam ti kayat mo nga isagod ko kayang ka. Ito nga birthday mo. Mabaling ko ka di nga kidawan. No anya ti kayat kong isagot mo kanya sweetheart. Sure. Kito ka bilaklakid eh. Irigalo keng ka. Promise. Anya nga minday ta? Idi damo manong nemi kat kayat ko lang iangaw keng kuha na dayta nga kidaw ko nga regalo. Tapat check nga di nakayat. Ken ores siya. Kat may samit dayta pasit ti karik iti bagi. Imi idi teri asahas ko keng kuha na. Inya rasahas ko manong nemi. Kunak keng kuha na. Ti kayat kong isakot mo kat ti amin mo. Why not? Sure ko na naman nga dagos. Why not, sweetheart? Kinabud na, sweetheart. Kahit kumatin nga mapadasan ta. Yan, tangay kita graduartan tumaten. I love you, sweetheart. And happy birthday. Kayat mo nga sawan, sweetheart? Kayat mo? Let's go, sweetheart. Ore tawan ti klase ta ita. Ore tawan ti klase ta nga malem. Let's go. Manong nemi. Siyak pekid na dagkid-kid. Kahit ko kumaidi nga ibabawi da itang daw ko kinising nga ibagak ko mga ang-angaw kulaeng. Ngayon nakaalaalis to dagiti pasamak. Kasla di mi napupuutan manong. Nga da kami kiniising iti uneg ti maisa nga silid ti maisa nga hotel. Akalpasan nga binuyak ni ising bayat nga uksuban na dagiti arwaten na. Manong nemig sagsagawisyo tirig na. Opo unayin. Tamarnek launay. Marnek launay dagiti matak nga nang mat tinakapimpintas apakabuklan na. Kidyak mantin na pupuutal no kasano ti kinapartak ko nang ikat met terwatek ket kalpasan na ket inarakop ko ni Sum. Oh, sweetheart, nagpintas ka. Nakabangmanglo ka. I love you so much, sweetheart. Uwen manong nemi jak kumapalakayat nga damapasamak mi kinising. Ngayon may babawit kadipay. Nagpadpada kami nga nayanod iti sulisog. Agpadpada kami nga inadipen ti kinarugso tirik nami. Agpadpada kami manunemi nga naaronan ti bagimi kinising. Narik nami ti bara ken bara ni ayat kenayat. Bagi ken bagi, lasag ken lasag. Nagpadpada kami nga agtarigagay nga makadanon ti bagbagada nga langit. Oh, light. Israel. Heaven. Oh, heaven. Uwan manong nemi napasamak nga road ti saan kumapela rumbeng nga mapasamak. Amanikput idi tanapadasan min na ulit-ulit mano. Tamang iliwak metin. Tano anda kasta nga time mi adagon dahoy mamanong nemi kidayhak ni ising kidagtung ed. Anda kam tumanen ti hotel manong nemi. Na ulit-ulit manong. Ta idi napadasan min maulit-ulit kalbasan ti makalawas tay sumet ti kasangay ni ising manong. Agpadpada kami tibulan kintawen nga panakairak inauna aklaing iti makalawas ket maulit-ulit ti amin manong. Aging gang iti may samanen nga panagsinarak mi kalpasang nga napagustuhan manen tirik nami. Agluluan ni ising nga nagkuna nga dadak kala problema.
parikot mi nga duwa. Dinawag ko nga rod manong name noon niya ti problema. Sweetheart. Oh, ana? Ano ti problema? Masikugak. Oh my. What? My God. Dito ko man kahit ko nga maliklikan. Diyos ko. Ninanang ko, sakbay nga nagturpos. Nagsikug, siyak dahil nga sikug na. Imbati na. Tsaka mo ti amak, tsaka mo ti ayon ninanang ko ita. Sa ita. No sikugnak ni nanang ko ididandan nagturpos. Ita nakasikugak mat. Ita tadandan ita nagturpos. Ita ditakila problema. Problema ta Israel. Saan ka nga dagsangin na kasta? Please. Makabagsarita ta ka na yung bag na saan ka nas kang nagsangit. Napilitan na ka nagpudno ka dapapakin ni mama. Anya? Amudan? Imbagak nga si kati ama ti sikog ko. Dinamag na ti family background mo. Kinimpudnog ti amin nga mo. Imbagam nga masakang bastado. Sigurado lagi din sandak nga kayat. To saan na ka may kari ti pamilya yu ising. Isa nga rin ti problema Israel. Gabutawan pilpilyan da papakin ni mama. Basta tinaskan kinipat-patek ka. Kinipat-pateng nakmet. Ano nga ito ti problema? Ano ti problema? Ano ti problema ko na? Apit hindi mo may maga. Tsak pa mo. Di ka maawatan. Kahit nakamakita kin makasarita ni Papa Israel. Kahit nga maamuhan tinagan ni nanang mo. Ni nanang ko nga miling? Melinda? Kahit nga makita, tiwalwalit mo nga ladawan na. Nagparparik na kanyak Israel. Nagparparik na kanyak nga. Nagparparik na kanyak ka nga. Nga anya ising Israel. Diyak kayat nga po na dito nga nagparparik na kanyak. Diyak kayat. Nga anya. Anya tikit mo sawon. Di mo ka di pa ilang maawatan. Di kahit ko nga sawon. Agparparik na kayang kang agkapsat ta? Kasta ka di? Agparparik na kayang kang agkapsat ta? Agkapsat ta iti ama? Israel. Ijakit nga mapasama ka kasta ti amin. Ipatpatik ka tinalablabas pa yung kapsat. Kasano nga ro din no? Dito ba't ngamin api kami sangang imbaga ni nanang kadalulo kininula no sa sino ti amak no naamuak ko mga noan nga tinagan ti amak uri na amuam tinagan ti amam dinamag mo ka din noan nga tinagan ni papa siyempre napimpinas ko ma kasano nga rotitan itatadaan pa yung napasama ka na takin, masikog ka. Israel. Saan nga mabaling nga kapsat na ti ama? Saan nga mabalin? Nga pa ito na mapasamak na ita kahit ko pa yung timatay. Manong Nemi, nagdakila problema. Lalulo kinilula manunemi nakadlaw da kanya. Israel, apo. Lula, ada lagi di problema. Kano pa nga ang problema, Lola? Kahit may banggad ka di manen ti istoryam. Jesus, apo. Alang
baka kahit mo man nga umaulit pa nga long time ago ko na. Saan nga naskan pang ula? Ulitin nyo, Lola. Kabuta. Kabisado kong tistorya. Ay lang di mapaspasamak kang kaita. No kaano pa nga dandani ka nagturpo sa problema ka. Ay naka, mga dumting to finals yun kat hamo may concentrate ag-examen. Awantay niya man natin, Lola. Ay, masapol nga ibagam. Ha! Da kami, itinang palakkel kang ka. Da kami, itinang babasa kang ka. Aging ka kadag ito gagraduar kan. Sakit no, da problema sa mo ibaga ka na kami. Saan nga mabalin, bro? Saan nga mabalin? Kaungat ka, kagura ka. Lola, lading hitik. Saan ko na itong paltikarik? Saan ko na itong paltibilin nyo? Nga niya? Sa anak pa lang makinubnubyo. Buno makinubnubyo. Ngayon minaramin mo. Akas, kininalang mo. Ngayon bagbagami idi kininalang mo. Nga saan pa lang makinubnubyo. Ngayon nagsikog sakbay. Nga nagraduar. Kasi ka ngay. Nakasikog ka kadiman? Lola. Ay susapo. At nakadimat na si Kugam ng babae nga dahi tayo ti problema. At dalula. Ay naya. Ay susapo niya kat ti pa nakaulit-ulit at di pasama kaya. Nung hindi ninanang mo kat nagsigog sakbay nga naggraduar kat sika. Nakasikog ka. Ang kita nga mali at dandani kami ta nagturpos. Kita badakil ka din. Hanggang di makapag-mart sa isula. Apay, nubiam, padang mga graduar kasta. Lola, may sa lang. Saan nga ti problema ti panagsikog na. Tatakasaganak mat nga mga kasarking kuha na. Empty problema, Lola. Ang mga nagkabsat kami iti ama. Anya! Ay, Diyos por santo. Ilang dyan nga nanubiam nga nasikugam. Posible nga kapsat kay ti ama. Dito nagparparik na kada kami kiniising, Lola. Ay naaya. Kaya nila ito nga mapaspasama. Lola, inton bigat, agkita kami iti ama ni ising. Salsaludsudan na nuan niya tinagan ti inak. Ken kahit na nga makita tiladawan nga dakan niya. Ay na Diyos ko. Gapot na dahil ama ni ising kat adda na sikugan na kasjay. Ay na Diyos ko aya. Kat adda matan na pasamak yung kinising. At kapsat ko, kapsat mo iti ama tinasikugan. Lula saan yung ibagbagat kasta. Idaw-dawat yung mga saan kami ngagkapsat kiniising. Idaw-dawat yung kumalula. Kumakayat idi manong nemi ti makipagkita ken ni papang ni isig manong Ricardo Ambrosio tinagan na. Ngem kaspilitan manong. Masapol nga matungpal tinagtulagan. Tay baga ni ising manong nemi. Imbaga na ti lugar ken oras apa nagkita mi ken ni papang na. Ket nuan nyaman ti bunga ti amin. Nakasagana kami ngumawat. Kasano nga ro din, no? Diyos ko, ni Lola manong nemi pinatigmaanan na. Ay, Israel apok. Lola, hindi ka man mapanaya. Mga numala daw ka kin matagtikan na jay kasinarak mo. Mga no jay sapsapulim nga amam. Saan ko malula? Di mo kaya't ngisot sapsapulim nga amam? Saan ko ma? Saan ko mga ama? Kahit no kasano nga rin no ama misuna. Kahit isumat ti ama ni ising. Lola, saan? Kahit oray saan nga saan ka lang saan? Inggan tapno maamon ti kinapud no. Kahit no anyaman ti resulta ti panagsarita yung itiday nga ama ni ising. Nagasagana ka kumaumawan. Kinawang kumati sa bali apabasulim baraw no saan met lang asika.
hagpadpada kayo kininanang mo. Ha, nasaan nga nagtungpal ka na kami. Ita, ha, ang damit problema mita. Manong nemi nakipagkita nga rod ni Mr. Ricardo Ambrosio. At kapag baak, tsak maawatan noon niya ti marikriknak. Bayat nagsangsangong kami, kalpasan nga nagalamano kami. Inyam amok tinagan ko nga siyak ni Israel Cristobal. Ad-addan ti panagdanag ko, idita kaslagpadpada kami ana ibalod ti dilala. Nga awan ti mayat nga umuna ngagtimek. Nag-agminminwat mat kamlatan manong, matmatmatak, matmatmatan nakmet, kat kasla makitkitak tilangak itilangana. Diyos ko, nagdakkel ti pagkakaingasan mi. Iso ka din na ito ti sapsapulik nga ama, nakunak itinakam ko. Aging gama nung name nga nagtimek kat dinamag na. Ano tinagan ni nanang mo? Sir, Melinda Cristobal. Nadaladawan na kanya, hindi nagturpos. Nakatuga. Manong nemin ruar ko ti wallet ko. Sako, dinutdut tiladawan ni nanang ko. Iso dito, sir. Inawat na tiladawan manong nemi. Ket minatmatan na. Hindi koan kinitanak nga tumtumrem dagiti luwana. Diyos ko, apay agsangsangit dito nga lakay. Manong nemi ti makder. Ket imasadag kanyak. Ket nakigtutak manong nemi di. Tarakupin nak. Inarakop nak. Oh, my son. Ano to kunayo? You are my son. Diyos ko, pabakawanan na karigitado nga nagkarangakan ka. Kada kayo kininanang mo. Pakawanan na ko, ma. Israel. Pakawanan na ko, ma, anak. Pakawanan na. Manong nemi agar arubos matende kiti luwak. Nga dya ka munurumbe nga maragsakan na kunusaan. Maragsakan na takamaw dyan na. Kaya agin inarakop kami, kain inarakop kung tinabayag ko nga sapsapulan nga ama. Yung sana ka maragsakan, gabuta kasano kami kiniising. Ti ayan na yat mi, andan napasamak mi, nasikugak isuna, Diyos ko. Nasikugak, tibukod ko nga kamsat ti ama. Saan? Saan nga budno da ito eh? Saan nga budno? Wen manong nemi inulit-ulit kong imbaga nga saan nga pudno. Ngem saklaing ti makangeg manong nga saan nga nangeg tinangawag kanyak iti maysan. Wen. Kadidi ta makarukatak ti maraya kon manong pinanawag latan ni tatang kon nga nabati suna mas daw no apay nga timaraya kon nga nang panaw ken ko ana. Israel, eksubli ka anak. Israel. Yung sangkon ngayong kaskaso manong nene. Kadmas daw ni Lula, Marla, iti makasangpet ang kakastaon iti banog kan madlaw nang nagsangsangit. Ay Israel apo kapay. Ay natin napasamak. Apay kasat lang am. Lula. Lula. O Lola, apay apo kapay.
Apay ka din ang nangaranggang ka. Nasaraka ko ni tatang ko. Nagkita, nagsarita kami, naging narakop kami, Lola. Isunalaing da. Lola, saan nga mabalin? Ay, ganyan, saan nga mabalin ang pok, di ka mawatan. Kinapod no na, Lola, kit andan nobiyak. Kinbagak ka ko yung data. Hala, kinbagakon. Nga di, namamok nga. Amak kiti sumat ti ama tinubiyak. Anya! Tinasikugam nga nubiyam ng ibagbagam kit ama na ti amam. Sus Maria Josep, saan nga mabaling nga mapasamak na ito? Saan nga mabaling nga mapasamak na ito? Nga managsinami kinising, Lola. Masapol nga agtaray kami. Umadayo kami kinising, Lola. Umadayo kami. Adu kita dupay manong name di imbaga ni Lola Marla ngem saan ko nanging kaskaso. Nang isaganak ti suwat manong aromatic sa ko tinawagan ni Sing. Imbaga kang kita kami nga umadayo kami kat nagtungpal met iso na manong. Hindi may rubat kon ti aromatic manong nemi. Imbaklay kon ti bag. Papanam, hoy! Kita tubig ito na ya. Jesus, apog patpada kailan kininaanak mo, ha? Aya po, aya. Papanam, anak. Papanam. Lola, saan akong nga igawid? Ito papanam. Agsinarak kami kinising. Umadayo kami. Kapsa nga mabalin, kabutang kamsat kayo. Oray, kamsat kami. Abi, anugutin. Pinatag kami. Nagbalingan tangken ti ulo kat sanggun ngayon pangag pa ti bakret manong nemi. Ti bakret nga nakautangag ti ado ngayon bagnakim. Kiniri, nagkita kami kinising, napan kami naglugan iti jeep, nagturong, iti kayat may turungan. Manong nemi, mapang kami pala glumang ti sabali nga ili. Iti balay ni Lulo nga kulas nga kamsat, di Lulo, Pedring nga kamsat ni Lula Marla. Wen manong, kadnas daw, iti malasin nak, kanimbagak, nga nagtaray kami kinising. Amo ka din ni Lulam. Kay ni Lulam, ijay lawag, pinarami dyo Israel. Amo da Lulo. Hindi da amo nga dito ti Miami. Saan nyo kumapilay bagbag kakadakwa da Lulo. Di na ka di kanunungan ti relasyon nyo. Ti ngamin ama ni Ising kaya di sumit lang ti amak Lolo. Anya! Nakaputot. Idi na putot idi kini ni miling ngalanang mo kini sumat ti amat ti kadwam uwen Lolo. Ay susapo sus marino ano kung ti mabalin nga saan nga mabalin nga rota saan nga mabalin ungem Lolo bimbinadig kami kinising itinalablabas pa ngem kabsat nagtimag met ni Ising manong namikit ko na pudno dahi ta Lolo. Iba't patig ko ni Israel. Ken may sa masikugak. Ay, sus marino. Katla. Ay, bayat nga gakwa kinahakwa manong nami bayat agpapatang kami nagring ti cellphone ni Ising. Allah, ni Papa titungo tawag Israel. Ni Papa. Sungbatam. Ngim di mo ibabagan sa dinatayan ta. Sige Israel. Panawang kay palang aron. Tayo nakijarwan. Rimor nga ron ni Ising kata nagbati kami kay ni Lolo manong nemi. Lolo, iti oneg. Madamdama pa kasta one ti kiktot mi idita. Kasta one ti partak ni Ising nga simrek sa anak inarakop. Oh, Israel! Apay, dyan narakop na kita. Kas ka naman nagsakan. Nasulba rin ti problema ta. Mabalintan ti agawid. Saan tamad gayam ngagkapsat. Anya? Agpreso? Kasano? Sigun kini Papa. Adag idi ni ti tiyan ni Mama. Idi ta pikutin na ni papag mo. Papag mo ko nam? Uy, si katipudno. Ngakim papangkit siya saan? Kaya mo sawin? Ingkasar ni Papa, ni Mamang mo. Nga saan nakaaputot? Ni ko mananang mo idi ti kasar na ngem pinikot da nga ro di suna. No kastakat. Oh, sweetheart. Oo nga ro ti problema ta. Kaya naggamang kami, Diyos ko. Manong nemi,
imyang kami kinising palaeng iti balay da lulo manong name yakapsat dedi lulong ko nga ama ni nanang ko. Awanin ti problema. Ngayon tapno sa nga madandanagan manong name da lulo kini lula nga nakautangak timbaga nagan. Tinawagag mitlay da. Lula? Ay, nagloko ka na. Ayan mo, talaga natangkin ti olam. Minaka nga talaga, padpada kayo nga sapo. Lula, saan kayo nga gungat? Nasulbarin ti problema mi. Nakit mo sa wet, saan kam nga kapsat kinisi. Kakasano nga napasamak. Ni tatang ko, nga nakaputot kininanang ko, saan na nga putot ni Ising? Taidag kasarda iti asawa na ita, masikog idin. Kat saad nga iso ti ama ni Ising. Iso ni kumamot lang nanang ko idi ti kasar na sigun kang kuana ng pinikot da isuna. Kasta lesayat na rin no kasta sapsapulin na ka ni Jessica. Wala, nilula iso ko mga Jessica ti mga sapsapul kanya kita da Ising dito. Jackman na mo baka no sa bali pa nga nobya. Nilula magat katawad nak lang. Ay, alala nga ro din. Awang nga problema. Agawid kayan. Agawid kami ito ng bigat. Kaya dito makapagturpos kami kiniising lola. Ay siyempre, sumarunong tumatindi kasar. Ay kita kasano nga ro din di pa nagtrabaho yo. Ipas nga ito pala. Yung niising anak mi, ti apo ko iti tuod lola, saan to sumapol matin trabaho na. Kaya siyak ti umuna nga sumapol ti trabaho. Alala. Nalagan mat nga roda na rik nami kinilulom. Tao man kaya man ti problema. Ay sus aya. Kidamkad lang ti istorya aya. Lumaminsan manong nemi kat adda di tinakaskas daw nga paset. Tilagip tinapalabas ti biyag kinayat ti tunggal maysa. Akas la saan nga nakapapati nga mapasamak. Ngayon na kami imbag-unay na po Diyos. Ta may salaeng ti dinapay napatga na kidaw ko kenkuana. Ti panagsumli ni nanang ko no sa dinuitan ti ayan ti ina. Barbareng ko nak manong nemi dumteng tumitlang tinay-kari nga pasamak na ituding nga oras kanal daw nga dumteng tumitlang deta nga patgan ni Apo Diyos tigid daw ko. Mapasublin wano agpakitan to kuman ni nanang sakbay ti kalay sami manong nemi kinising. Iti agdama manong nemi haming na uray ni nanang nagpakita. Aging kakanitoy gabutaduan ti anak mi kinising ket ni Lolo ni Lolo Timyong kini Lula Marla manong nemi isut kadenden nami si bibiyag da pay lang napigsada pay laeng. Tay sudat mga aywan kadagiti anak mi. Agaman naklangot unay ti ado kada kayo manong nemi iti ingka pa nang ibasa ito surat ko. Kaya't sabi ko tadamat na ibating nga adal ken liwliwa ken pagsarbingan ti bihag kadagiti padak nga dimngeg kanagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Israel, iti Ilocos Norte. Thank you mat ka Israel, iting ka pa nagkasurat. At thank you mat kadagiti nagbuya ka nagdangeg. Kadatuin na pagayam nyo, ni Manong Yohan Nemi Ruiz, magibat-batan tinimbag nga oras kada kayami nga sa kapada. Happy weekend! Ababay na po.